Sukubonke tekuphilisa labagulako labanetinkinga emshadweni nasemabhizinisini nalabafuna umsebenzi kutabe kuvuleka yonke iminyango leyavalwa abathakathi neTemfamona mhla ka-30 May 2025 ezulwini Swedish Free Church ekhona Plaza. Letinkonzo ticala nga-6 entsambama kude kube ngu-6 ekuseni. Uma ufuna kuva kabanti tsintsana tinombolo 7814 4899 noma 79 243339 7814 4899 noma 79 243339 usitakale. Umprofeti Colin Dlamini umemetela tinkonzo tebusukubonke tekuphilisa labagulako labanetinkinga emshadweni nasemabhizinisini nalabafuna umsebenzi kutabe kuvuleka yonke iminyango leyavalwa abathakathi neTemfamona mhla ka-30 May 2025 ezulwini Swedish Free Church ekhona Plaza. Letinkonzo ticala nga-6 entsambama kude kube ngu-6 ekuseni. Uma ufuna kuva kabanti tsintsana tinombolo 7814 4899 noma 79 243339 7814 4899 noma 79 243339 usitakale. Umprofeti Colin Dlamini umemetela tinkonzo tebusukubonke tekuphilisa labagulako labanetinkinga emshadweni nasemabhizinisini nalabafuna umsebenzi kutabe kuvuleka yonke iminyango leyavalwa abathakathi neTemfamona mhla ka-30 May 2025 ezulwini Swedish Free Church ekhona Plaza. Letinkonzo ticala nga-6 entsambama kude kube ngu-6 ekuseni. Uma ufuna kuva kabanti tsintsana tinombolo 7814 4899 noma 79 243339 7814 4899 noma 79 243339 usitakale. Umprofeti Colin Dlamini umemetela tinkonzo tebusukubonke tekuphilisa labagulako labanetinkinga emshadweni nasemabhizinisini nalabafuna umsebenzi kutabe kuvuleka yonke iminyango leyavalwa abathakathi neTemfamona mhla ka-30 May 2025 ezulwini Swedish Free Church ekhona Plaza. Letinkonzo ticala nga-6 entsambama kude kube ngu-6 ekuseni. Uma ufuna kuva kabanti tsintsana tinombolo 7814 4899 noma 79 243339 7814 4899 noma 79 243339 usitakale. Maswati ngiyabingelela mlaleli egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ngubingelela kuye Maswati egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha lobingelela wena mlaleli wami Prophet Colin wakadlamini egameni lika Jesu lolapha endzaweni yasezulwini welibandla leMiracle of Mercy umprofeti vele Nkosi yami ngekusetshenziswa nguJehova ngekusetshenziswa ngemazulu haleluya ngihamba ke nemvangeli umvangeli wandile egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha bavusele babukeli wandile mntwana egameni lika Jesu. Siyavusela kubalaleli emakhaya balaleli be-channel Maswati njengoba sakashito umprofeti kuko ukuthi umvangeli wandile Dlamini egameni lika Jesu amen.
Hallelujah, thank you so much mvangeli. Egameni lika Jesu umlaleli, egameni lika Jesu mbukeli wa channel yeMaswati. Umprofeti vele Nkosi yami bayamati la ka channel yeMaswati babukeli bamati ngehlelo lethiwa The Hour of Breaking Evil Altars. Lelike ladlala la ka channel yeMaswati. Vele Nkosi yami lehlelo litawubuya ngemandla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Umprofeti utanetinza letimnanzi mbukeli we-channel yeMaswati lapho khona kutabe kune all night prayer ngekusasa nje Friday mhla ka 30 May kuyona lenyanga le 2025 kusasa Friday 30 May 2025 umprofeti umemetela tinkonzo letinkonzo letabe kunzima kakhulu kutabe kuphila abantu kusha yonke imimoya bantu batabe baphuma etinkingeni labaqinzetelwe dibopho netinjoko tebuthakathi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngibhlungu emoyeni wami Nkosi yami mlaleli we-channel yeMaswati, ngibhlungu kakhulu ngalokho lokwendekalayo ukuthi bantu sebede inhlitiyo kulahleka abantwana ngalendlela lenje. Sitabe sithandaza ke kulobusuku lobu, sitabe sithandaza likhambi litawuvela labantu laba batawubanjwa ngoba vele uNkulunkulu uthumela umprofeti kuze ukuthi tinto dilunge kudzabuke tonke tibopho netingibe tebuthakathi vele nje dikhweshe vele sitabe sithandaza kutabe uNkulunkulu aletha sombululo egameni lika Jesu. Mvangeli asingene evini laNkulunkulu singene evini laNkulunkulu sitabe sesithandazela babukeli be-channel yeMaswati egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha encwadini yaHosea chapter number 12 verse lika 13. Hosea chapter number 12 verse number 13. Praise the name of the Lord. Amen. Asifunzeni njengoba umprofeti akashito bazalwane encwadini yaHosea Hosea chapter number 12. Sitawufunza verse number 13 wakhona la iBhayibheli likhuluma imagama khona isihloko sakhona lesithi Israyeli naJuda balahlwa iqala. iBhayibheli nawufunza verse number 13 wakhona lithi simakathe wasebenzisa umprofeti ukuze abuyise Israyela amkhiphe eGibhithe wamnakekela ngesandla semprofeti. Amen. Bless the name of the Lord. Thandaza mfundisi ubonge lifu laNkulunkulu. Babe wethu ongcwele yesengwa sethu Jesu Kristu siyabonga uNkulunkulu ongcwele. Yes Lord. Oh sabakasuka libakastela. Hey sila kuzevelia kadosha taya. Mira tu sapakuzea. In the mighty name of Jesus. Ela bakuzaya. Mambro shate estele bebezea. Father we bless your holy name. We give you glory in the name of Jesus. Thank you, Lord. In the mighty name of Jesus, Father, we bless you. We give you glory. In the mighty name of Jesus. We thank you, Lord, and we give you all the praise, honor, and glory in Jesus' name. Amen. 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 La sifunza khona mlaleli in the name of Jesus. La sifunza khona labangati Prophet Colin Dlamini in the name of Jesus. Welibandla le miracle of mercy in the name of Jesus. La sifunza khona sifunza encwadini yaHosea chapter number 12 verse number 13. Lesive lesi sema Israeli besikade siseGibhithe in the name of Jesus. Umlaleli uyasathi le story lesi in the name of Jesus. Na ukhuluma ngeGibhithe ukhuluma ngesimo lesingasiso mnanzi empilweni yakho in the name of Jesus. Na ukhuluma ngeGibhithe ukhuluma ukuthi uyathi ukuthi sola uthola umsebenzi iGibhithe leyo ukhuluma ukuthi tinto takho sola tenteki ngisho imali ngisho umemva ubone nekugula lamtimbeni wakho solokugugudza umtimba iGibhithe leyo in the name of Jesus. Lithi ke livila uNkulunkulu mlaleli wami in the mighty name of Jesus. Lithi livila uNkulunkulu waseNkulunkulu uthumela umprofeti in the name of Jesus
the prophet ngokuthi ahambe ayokhipha abantwana bakhe from the place of Egypt in the name of Jesus, abamikise eCanaan in the name of Jesus. Kule live leGibhithe bekakade badonsa kalukhuni, bekade basebenza kalukhuni, bekade impilo imunyu, bekade tinto tibala in the name of Jesus. Ngathi nemfule ngikhuluma naye in the name of Jesus, uyasebenza uyahola kulahleka imali akathi bonke afike esandleni sakhe phele esandleni sakhe in the name of Jesus. Kunemfule ngikhuluma naye tinto takhe tifasile in the name of Jesus. Uyabathi uyazama wehla wenyuka tinto tilokhile la mpilo yakhe. Ngithi right now today as the prophet of God, I'm here to take you out from that place of Egypt in the name of Jesus. Kule live lobanjwe kilo, kule ndzawo lobanjethelwe kiyo, ngithi mina ngitokukhipha lamuhla in the name of Jesus. Kuthiwa lesivele besikade sidonsa kalukhuni from the land of Pharaoh in the name of Jesus. Mvangeli kuthiwa lesivele sibesidonsa kalukhuni sisicinzetelekile lesivele impilo iyala in the name of Jesus. Kuthiwa bebashaywa basebenza kalukhuni in the name of Jesus. Labanye they were also banetifo in the name of Jesus because of ill treatment lebekade babhekane nayo in the name of Jesus. But kuthiwa uNkulunkulu kwase kuyamthinza wathi no, you know bantwana bami, they need to come out from that land of slavery. Ufuna ukuthi baphume kule ndzawo yami yengcinzetelo, ufuna ukuthi baphume kule ndzawo yami yekugcosa kalukhuni in the name of Jesus. Therefore I will send my prophet in the name of Jesus. Kuthiwa waseNkulunkulu uthumela Moses in the mighty name of Jesus. Kwekuthi Moses, you have to go there in the name of Jesus on behalf of me and liberate my people in the name of Jesus. Kunemuntu lengikhuluma naye manje impilo yakhe iseGibhithe in the name of Jesus. Lo munye Nkosi yami tinto tiyabhetha in the name of Jesus. Tinto tiyala uyagula in the mighty name of Jesus. Lo munye so hambe wehla wenyuka emvangeli in the mighty name of Jesus. Wehla wenyuka ngene esibhedlela in the name of Jesus. Doctors babhale incwadi ngithi today as the prophet of God, as the sent one, I'm going to terminate all that foul spirit in the mighty name of Jesus. Ngithe kutomemethela ukuthi uNkulunkulu uthume mina as his servant in the name of Jesus to keep her from that place. You know, mvangeli, they were suffering. Impilo yabo beyinzima kakhulu in the name of Jesus. Bebadosa kalukhuni titinto betala Faro abatinzetela basebenza kalukhuni. Kule muntu lengikhuluma naye useGibhithe in the name of Jesus. Lo munye wenzile usemshadweni uexperience umunyu in the name of Jesus. There is no happiness. Babashaya ngetiqitho in the name of Jesus. Kuyaqatshanwa lakhaya, kuyaphanjana lakhaya, lelikhaya liyahlakaka, abantu abakho kuvana in the name of Jesus. Labantu baphila impilo yiGibhithe. Labanye basemsebenzini as I'm speaking right now in the name of Jesus. Ude kuthule emsebenzini balwa naye babamakhele manga bamakhela tinkulumo in the name of Jesus. Akajabula ngishavuka emsebenzini indzawo yakhe yiGibhithe. But today I'm here to speak as the prophet of God, as Prophet Colin Dlamini, whom have raised by God. Wekuthi you are coming out from that place. We are coming out from that land of suffering. We are coming out from that suffering place in the name of Jesus. Ngithi bayakhululeka mvangeli, umbonile uNkulunkulu wemprofeti mvangeli lapho khona bekugula abantu in the name of Jesus. Bantu basitakala by the hand of me as a prophet of God. Baphila abantu. There is this man lo akwafika mvangeni ahamba ngewheelchair. I lay hands wasuyasukuma in the name of Jesus. God showed me wonders ezangiphume manje ukuthi my sons, my prophet, go and liberate my people. Ngithi mlaleli wami in the name of Jesus, don't miss. Hey shalabakuzala Kelebaha suka Makato shataya. Asithandaze mvangeli in the name of Jesus. Nyanaka nje prophet masikhuluma
leli Bible likhuluma emagama as we are about to pray namhla enzambama. Yes, Lord. Leli Bible likhuluma emagama uma ufunda lo verse number 13 walo Hosea. Thank you, Jesus. Lithi leli Bible uNkulunkulu wathumela umprofeti. Lokushoko ukuthi umprofeti umuntu lokhuluma liphimbo noma buso nebuso naNkulunkulu. Asibuye lana ke mlaleli. Angikwazi ukuthi mina wena yini lekucinzetele. Angikwazi ukuthi ungiliphi ligibhitho lohledikile. But namhlanje ake manje sesimemetele empilweni yakho ukuthi noma ngangiluphi luhlobo lwegibhithe ngoba prophet iGibhithe yindzawo lekuthiwa yicaptivity. Yes. Yindzawo yekuboshwa. They were born. Yindzawo yekubanjwa. Yeah. Awukhona ukuphefumula na useGibhithe. But now ngikhaza uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu kuthiwa ngalenye langa wathumela Moses eGibhithe. Yes. Moses senguvile kukhala kwebantwana bakhe. Moses senguvile kugubulula abantwana. But now it is time ukuthi go and liberate them. Now go hamba ubakhulula lababoshwe khona. Ngifuna ashorisha mntu waNkulunkulu namuhla uthi ukhona uNkulunkulu lokhululwanako lelesimmemetela ukuthi buya kusasa la umthandazo lesitabe esinaye laphezulwini sitawukhululeka la ukhona khona angikwazi ubanjwe yini angikwazi bobani abathi tembu ngoba bodokotela kuthiwa uyathi ukuthi ukwakhuluma lo mnye umuntu ngalelela ngawathi bodokotela bayabhala bathi sebabhalile kuwo ukuthi awusayuphila kulesifo lesikuphethe awusayukhululeka but ngifuna ukuthi mina whatsoever the doctor la ubhalile empilweni yakho ukhona umuntu lo change isignature seyishintshiwe ayishintshe ibe mlenye ngifuna ukuthandaza namhla insambama ngegama lika Jesu ukuthi kholwa kuphela lokudingako kunye ukuthi ukholwe lelivi leselifunzile kholwa kulose kushitiwe namhla egameni lika Jesu ungaba kuhle prophet ukuthi sithandaze egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha asathethe incingo. Thank you Jesus. Asathethe incingo sitawuthandaza sesithandaza sesishwambakanya nayo umlaleli ekhaya in the name of Jesus. Kwanyala sithathe incingo 76073020 inombolo yasestudio uvela utheleke kumprofeti in the name of Jesus. Evil breaker in the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Friday, tomorrow, Friday, 30 May 2025. Tomorrow, Friday. Don't miss this all-night prayer. It's a night of a turnaround. Umprofeti utabakhona ashumayela athanazela emaswati. Nguma abuna loop ihlobo lwesifo emtimbeni wakho. Don't miss this all-night prayer. Your life will be a turnaround in the name of Jesus. Asasethi incingo. Thank you Jesus. In the name of Jesus. 76073020 in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Rakato shetelia. Reke suka. Thank you Jesus Christ. Lisi livela uNkulunkulu by a prophet Israel was set free. By a prophet Israel was liberated. Ukhwalo selayinini. Ukhwalo selayinini. Hello. Hello. Bantu abatheleke studio bashaya umprofeti ufuna kuprofeta abathandazele 76073020 in the name of Jesus. In your life memetela a turnaround in the mighty name of Jesus. Your life will never be the same in the name of Jesus. Ngithi tomorrow come to the night of wonders in the mighty name of Jesus. Le all night prayer ilapha ezulwini Swedish Free Church in the name of Jesus. Lapho khona umprofeti utabakutshela ukhwalo selayinini. Yebo umprofeti njani baba? Siyaphila baba njani nini? Siyaphila nathi ngalomasha. Ngikhuluma nabani babe? Ukhuluma naSiboniso Masilela. Bosiso Masilela. Yebo. Bosiso Masilela ezingisakhuluma nawe babe. Kunento lento angazuthi ihle iluma letinyawo takho la ngaphasi. Yebo. Kuhle kwenta sakuluma letinyawo ngathi nje nalesithenze uyangiva mos. Ah. Uyakwati baba.
Ya ke ngende mprofeti. lento leyo kunento labayeca uyeva Mos. Yebo. Kunento lowayeca lento seyihamba yenta la mtimbeni wakho ngazi ukuthi ivala indvodza yakho ngazi ukuthi ingabhlocka ngisho netimali. Are you hearing me? Yenta ngazi ukuthi lento ingabhlocka timali bese yenta ngazi ukuthi ingabanga ngazi ukuthi ungahle uqabana nebantu. Are you hearing me, Baba? Are you hearing me? In the name of Jesus, bantu abashaya inombolo, prophet is ready to pray with you. In the name of Jesus. Ukwalo selayinini? Hello mfundisi. Muhle Jesu. Njani mfundisi? Siyaphila njani sisi? Aphila. Ngihlala Semponi. Hello? Ngihlala Semponi. Ngiyagula. Uyagula? Phethe isifuba. Uphethe isifuba. Ligama lakho ngibani? NgitemaHlubi. Ngibani? Temahlubi. Wakabantu eMahlubi. Wakadlamini. Temahlubi, I pray for you right now. I cancel every sickness upon your life. In the mighty name, take it in the mighty name of Jesus. Receive fire of the Holy Ghost. It is done. So pilile, uyeva Mosi. Mfundisi. God bless you. Okay, bye-bye. Ukhalo selayinini. Seven 6073020 ukhalo selayinini. Hello. Muhle Jesu. Yebo mfundisi. Yebo baba. Khuluma na Mlotha eMbabane. Mlotha eMbabane. Yebo sir. Yebo Mlotha. Ufuna umprofeti akuthandazelele ini Mlotha? Nakuthandazele. Nguthandazele ufuna ini baba? Ufuna kubona uNkulunkulu wemprofeti akwentela ini baba? Nimpumelelo kumnyama empilweni zakho. Don't worry, let me pray for you. Father, in the mighty name of Jesus, Hilibahasuka, Mambro Shatelia, Kilisuya, power of the Holy Ghost, in the mighty name of Jesus. You spirit, I come against you, in the mighty name of Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ubongishayela Mlotha, uyeva? Okay. Ushaya utokhuluma neprofeti. There is more that I need to tell you. Uyeva baba? Ngiyakuva. Ukhalo selayinini lomunye 76073020 in the name of Jesus. Hello? Muhle Jesu. Yebo njani? Siyaphila. Njani prophet? Siyaphila sisi njani nini? Yebo ngicela ngifaith. Mathenjwa ngicela ngithandazele imboda yami ngiyathamba kahle tonke. Okay, sisi. Father, in the mighty name of Jesus, Mikuzila Hazea, in the mighty name of Jesus, receive power. In the mighty name of Jesus, Makuzaya, in the mighty name, Shila Kuzaya, Perzujila Kazea. Ngona lifting to your life, whoever must. Ngona ngulungulu yakuphakamisa. Ngona sotofu mbethe magawuni from university. Ngiyabonga baba. Don't worry, you receive it in the name of Jesus. God is about to bless you. Whoever must. Baba. God bless you. Tomorrow Amen. I'll be praying for you live on Friday. Friday, all night prayer. Don't miss. Whoever must. Ukwalo selayinini. Thank you, Jesus Christ. In the name of Jesus. In the name of Yes, Jesus. prophet.
Besibalala Hello. basashaya nje mfundisi ngiyanaka lokho ukuthi vele people esisaya kulobusuku lesiya kibo kusasa busuku be-turn around kwekuguqula kwetinto angadi ukuthi bantu yini into lembonyiwe yafike yaba yi-hatred kule ndawo but let them come sitothandaza kanye kusasa kuguqulwe tinto bonke lapha khona sitha lapha khona safike safasa khona but now it is time ukuthi bantu baNkulunkulu bantu baJehova bakhululeke it is a night of a turnaround kholwani shani licinga bazalwane sitothandaza nike kusasa kona prayer ezulwini sitothandaza kanye because lo bazalwane busuku bekukhululeka kwebantu usuku bekwenteka kwetinto bantu labangazange sebambone uNkulunkulu asebete batamthesta naNkulunkulu nangilonambithekako kusasa kulobusuku bakusasa egameni lika Jesu amen. Thank you Jesus. Thank you Lord. Asiqhubeke sithathe incingo. Ukhona oselayinini? Yebo mfundi. Muhle Jesu. Yebo njani mfundi? Siyaphila babe njanini? Ngiyakuthathela. Angizwa. Mfundisi bengicela umthandazo mfundisi. Epha ngikhuluma nabani kuphi babe? Ngikhuluma nabani? Ukhuluma nami lana wakaliphele mfundisi. Father, in the mighty name of Jesus, in the mighty name, I release the power. Shikilia Kazoya, in the mighty name of Jesus, in the mighty name, Birizujila Kazeya, in the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus. Ngegama lika Jesu amen. Ngibona inkinga yemehlo lehambisana nenhloko mlando. Mfundisi simphathe mfundisi. Ihambisana nemehlo ongazuthi amehlo akho ngahle wahlikihla. Mfundisi. Bamaba nanemso. Father, in the mighty name of Jesus, the mighty name of Jesus, right now, you spirit, I break you in the mighty name of Jesus. Marazuve Kezelia, in the mighty name of Jesus. It is done. God bless you. Siyabonga. Thank you, Jesus. In the name of Jesus. Ukhalo selayinini. Yebo baba. Muhle Jesu. Yebo baba. Muhle Jesu make. Yebo baba ngicela umthandazo baba. Ngikhuluma nabani kuphi? Ukhuluma nake nabuza la kaMkhosi. Oh, Mshabalala. Father, in the mighty name of Jesus. Thank you Jesus Christ. We honor you, Lord Jesus. We give you praise. Hey, Shila Kuzaya. In the mighty name of Jesus. Makadosha. Merezuzila Kapaya. In the mighty name of Jesus. Maka mabuza. Maka mabuza. Yebo baba. Ayu soluselayinini. Yebo baba. Kunendvo lela mhlane wakho yeva Mos. Yebo Yena baba. ngazuthi lendvo ngazuthi uva ngathi umtimba wakho uyakhathala ngathi lendvo imemile ilike sasigcina ngazuthi lendvo ngeva ngathi uyakhathala but ngathi lendvo lehlethi lamahlombe. Ibaba iyangeka. Uqale nini lendvo le? Ngiqale nje lezile eliphelile baba. Ubongishayela make I need to deliver you yeva Mos. Baba. Don't worry make bongishayela umprofeti nakaphuma in the name of Jesus. Amen. Mvangeli asibameme babukeli ba channel eMaswati ukuthi simema nje Swaziland wonke kuleti inkonzo ethe all night prayer ndabe ngithandazela abantu uNkulunkulu ke wangipha a special grace wangipha nje amandla ukuthi abantu ngibathinze bakhululeke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Asibameme kakhulu mvangeli kwekuthi bantu vele they must come ezulwini Swedish Free Church. Leli bandla lilapha endasi nje na ufike khona plus awubanikete ama direction mvangeli in the name of Jesus. Babukele emakhaya be channel yeMaswati kusasa sekunjalo ngiyanaka nje umfundisi sisabanekete ama directions gokuthi
ma online prayers asechithisa ka Yeah. live lonke la kaNgwane Yeah. njengoba kusechithisa ka futhi ema online prayer abambisene ne bushfire Yeah. kulamalanga abantu bayabe bahamba labanye baya bushfire bayawutijabulisa ngalabantu ajabulisa ngabo nathi kusasa sinemthanazo webusuku bonke uyekuthi ijabulisa lapha khona kutabe kuguculwa khona tinto la stabe sikhona ke emlaleli khona stabe silapha ezulwini uma uqhamuka eMbabane na usuka nje la eMbabane uhamba ubheka khona ezulwini nawufika eMvutshini ufika ungene eMvutshini usho nje ukufuna kwehla eMidway ufike nawufika eMidway noma ufike wehle khona plaza utabe sokuthatha umgwaqo lobheka kaBhelina ngegama lika Jesu nawufika ke kaBhelina noma ungabuta abani kulabala abathengisako lapha ubabute nakabe basesekhona utawufika utawusheshe ufike ngoba ngiyethemba ukuthi utawusheshe ufike uthi ufuna eSwedish Free Church batakutshengisa noma nje uqhamuka ukuthi alibona nje lelisondo khona lapha noma na uqhamuka ke ngale kubumanzini noma na uqhamuka ngale ku freeway utafike wehle kanyathi nawufika wehle kanyathi utafika uthatha umgwaqo lobheka ekhona plaza usahamba uye khona plaza utawuhamba njalo umgwaqo ngiyambeka sengiyawabona nje lama hams ngemehlo engqondo ngegama lika Jesu utawuwathi uthi 1 uthi 2 uthi 3 nawucetha nje lesibili lesithathu utakuwethi sela khona kaBhelini so ngiyanimema abazalwane ukuthi kusasa stabe kuthandazwa ngegama lika Jesu utaba khona umfundisi umvangeli ngegama lika Jesu kanye utaba khona pheze futhi nemfundisi Shabalala wotani balaleli kunjalo prophet. Bless the name of the Lord. Siyabonga kakhulu umvangeli in the name of Jesus. Mlaleli ushayele inombolo yemprofeti 78144899 79243339 utawutheleka kumprofeti utakusita in the name of Jesus. Ngicela ukumitha kusasa kule 6 to 6 all night prayer ngabe ngikuthandazela ngikutshela ukuthi yini inkinga lehlambilo yakho tinto lengidibonako as a prophet of God utawuphuma impilo yakhe injinjile total in the mighty name of Jesus. I promise ukuthi your life will never be the same. May God bless you. Shalom, 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 shalom. God be with you in Jesus' mighty name. Bless you in Jesus' name. Amen. Dlamini umemetela tinkonzo tebusuku bonke tekuphilisa labagulako labanetinkinga emshadweni nasemabhizinisini nalabafuna umsebenzi kutabe kuvuleka yonke iminyango leyavalwa abathakathi neTemfamona mhla ka-30 May 2025 ezulwini Swedish Free Church Plaza. Letinkonzo tikucala nga-6 entsambama kude kube ngu-6 ekuseni. Uma ufuna kuva kabanti tsinza nathi inombolo 7814 4899 noma 79243339 7814 4899 noma 79243339 usitakale.